Tala falava o le whapopōponga o telefon mai le siufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le mata o na lolomi le aso whanau o le tangata I lunga o le ata mo le laisene awe taawale. E whaamalosia ateli ai le puipuinga o lea whainga ua taatele I isi atunuu. Na whaalia Chris Rodley o le sui o le NCTA e whaapea o lea whainga fau e whaaititi ai le mawhai o na whaao ngā sese e le autau whaavalea laisene awe taawale a isi tangata. E mata o na mawhai o na lolomi le aso whanau I lunga o laisene bea ai alo e whaafoulo laisene be su e fo se laisene fou bei ona lipotia le One News. Ua tāpena le soifua maloloina New Zealand, e sauni I le ono o mai o le isi tu ainga vairusi o le fulu o le Super K. O le vairusi na pepesi I Peretania ma le atu Europa I le tausanga taluai, lea ua lipotia fo I le vave o le pepesi I Ausitalia. O lo fautua ina tangata I anga e whaini tuipuipui o le fulu, ai le I o mai le tau malulu. O Richard Allen ua filifilia e whaima pule silifo o le Fonterra. Whaalia le taitaifono o le komiti whaatonu ia Peter McBride e teleto mai o Allen o le ao ngā tele mo le Fonterra na whaamawai mai Carol ia mati I le mai ai o le 25 tausanga o waaia le Fonterra ma o le aso mua me e matatau aveina I e Allen lona tofinga fou. Ua whaatonuina e Trump le Navy Amerika e poloka le vainu o le Strait of Hormuz. Ina ua le maua se malilienga I whaatala noanga mo se file mu ma Iran. Natalia ni Iran I le whaasisilanga Trump e whaapea, o lo o iaia la tau mai lei le vainuu, e mai lei mai ai o la tau fili, mai mawhaiona ono malili wai, pe atau mawhai e la tau te luina. Sau noa Trump, o le apoloka I le Navy Amerika I tu mo le vainuu, ina ia awane I yaini va ai ulu fale, matu ua le vainuu, ma o le apo muina so o se tangata Iran e tau mawhai e tawhanaina I la tau. O le asu e sueina fo e autawa Amerika va ala uta o lo o tutongi na tutupe whaasoli tula fono Iran. Whaapea fo I male whaaleanga I no maina I le sami, bei ona sau noa Trump. E toluta la whaatasi sene tupe New Zealand, e tutusalia ma le Tala iwa sene tupe Amerika, ua mawhaiona tutongi e tangata kerisiano I le minute e tala noa mawhaaso ai, ma se kopi po le ata whaafolingo Yesu, na whau e le poto whaafolingo masini po o le AI, o lea kopi na whaia e le Just Like Me, le alato te whaia chatbots mo le au whaatuatua. Sa lato whauina chatbots po o ata whaafolinga, I tupua mo isi whaatuatuanga e ai le whainga o whaife au Buddhist ma Hindu. O le AI ua whau ai le ata whaafolinga o le tatoa li whaola, ua amatanga ai iai tangata, e tala noa ma whaasoa I ai I mata upo le whaatuatua. Ua si itia le numero o taotonga o mata ua ave e le soifua maloloina I forma I mata tu maoti, e tusa ai mali boti, e le o ngawhatia e le soifua maloloina New Zealand le whainga o taotonga o mata, se I vangana ua tatala whaasolo atoa au nanga I le whai ungo le vaiaso, whaapea mapo, na fuafua le Health New Zealand, e whaupoponisi au nanga I le whale maitele I au kilani makalai stete peitai, e le Italiane ina ua fesilingia e le leitio New Zealand I lea vaenga, e valu whale maitu maoti mo mata I au kilani ma Northland, na whaiani alato kone karate I lano le soifua maloloina New Zealand, mo tausanga e tolu, e fesosoani e whaiai taotonga mo tangata I le lisi whaatalitali. E lua se fulutolu wafe na si iti ai le numero o tangata I whale maitu maoti, e wa ai mata mai le 5 tausanga o tuanai. Si itia I le tolus fulutasi afe ono se lau I le tausanga taluai. E toa tele tamaiti ua umi ma tele aso lea o onga, ona onife ese inga I le vao maatua maa onga. Ua wala au ilato e finawina mata upu motupulanga talavou, ina ia whaia se au nanga lea I se tutongi, e fesosoani e soa lau pule mata upu ma ale I le vao maatua maa onga. E lua ainga na whailo ai atu ia I le Radio New Zealand, na ave ese ala tau whanau mai ia onga ia Februari, ona e talitonu, ele o iei se lango a onga, mo mana onga tu mau o tamaiti. Whailo e le komisina mo tamaiti Claire Agmad. O le matawhai o ia a onga lato te toe tau mawhai e toe au mai tamaiti ia onga peitai, ele o mawhai o na whaamaliaina lea vaenga.
Whaailoa se loa ia sinia mo tupulanga talavou Velda Chan. E mawhaiona sa ili e mātua whautuanga mai le komisi moa ia tatau, lātou te iloiloina whaai unga e whaia ia onga pitai, e le whaingo fieo na uia e mātua lea au nanga, o tamaiti autistic e tele ina wheangai mawhaafita au li whaapea. E ai mātua na lipotia le leitio New Zealand, e fitu vai aso o nofula lata mai le fale, o nana whinau malea onga, ina ia whaamalo sia le lango mo lana tama, e ui na wheso o taifoi i le matanga luenga wa onga. Ua saunoa le ame pasau Iran i New Zealand, Reza Nasahari, o le level awa New Zealand e tau fio sofa inga a Amerika ma Israelu ia Iran, ua ia whaawinga ina o lo o langolango ina e New Zealand leo sofa inga, ma ua sui ai le so o tanga i le vāo atunu ue lua. Saunoa Hari, ua ia le suinga i le lalolangi le taimi nei, mai ipu lenga i lalo le tula fono, anga ipu lenga o le vāo matua, ua iai lawa fo ia tatau i mālo, la tau te osofa ia e so o se atunuu e au noa ma se whaatangana. O atunuu e peo Amerika ua la tau whaia o sofa inga wha militeli i a Iran, ma ua manino lava le fete e nai matula fono wha vāo mālo uma peitai. E le o whaali se langona te tee i ai o New Zealand i lea vaenga. O le lea i o se talia New Zealand e whaasanga i o sofa inga Amerika ma Israelu. O lona winga o lo o lango i ia o sofa inga. O tala noanga mo se file mui le vao Amerika ma Iran i le asona nafi. E le i maua se mali lienga fau. Pei ona lipotia le leiti o New Zealand. O New Zealand na maasani o na vaaia o se atunu o e whaatupuina le file mu peitai. Ua suia lea vaainga i a Iran i le 5 tausanga ua tuanai. Pei ona saunoa le ame pasau Iran. Sa te ena ele so upu ale matanga luenga o mata upu le vai fafo ma fe whaatawa inga ia wha matalanga. Ma whaapea e tū lawa New Zealand e tausia tū la fono whaavao mālo o lalo o vaenga autu o ana whainga whaavae. Ua mawalawa noe no fotu mawai si tamaitai Sāmoa i New Zealand. Ina ua ia o foewa aia matausia le whanau e toa 5 alona uso ua maliu. Na malanga mailea tamaitai New Zealand i le luafe lua tolu e tawhao. Maile i aise wha moe e nofo umi peitai. E tasi le maasina ta lona taunu umai i New Zealand ai maliu whaafua se i loa lona uso. Na a matai ina ona wa aia e le tamaitai Sāmoa le aluas 5 tausanga le matua le whanau toa 5 lona uso. Na te ena ele ofiso New Zealand le talosanga a le tamaitai moana pepa nofo mau. Le ana mafuayo na avela na talosanga anga i le whaamasinonga e iloiloina whaaiunga mai mata upu tau i pepa malanga. Na langolango ina maalosi e lona tuangane lana talosanga, ma whaamatalaina e peile tamaitai o se tina lona lua i tamaiti. O le wii le whanau lona uso o lana tamamoni, na vae tama mai e lona uso. O te sema i le tausanga taluaina umaile au ngā o lona visa asiasi. Na whaamaunie le whaamasinonga mo mata upu tau i pepa malanga, le saa o le whaaiunga na whaia e le immigration, se iwanga na ai ua talia e le minista o ofisa whai pepa malanga ia Erica Stanford lana talosanga i lalo oni ta iala whaapitoa. Na tuina atu le talosanga ia Stanford e ilo, ma ia talia ina i le talosanga ale tamaita a ia Februari, e mawhai ai o na tuina atu i ai lana visa no fo mau. Ua lipotia e fo mai o le mafaufau le si itia i lunga o tangata New Zealand, e maua i le popole ma le whaanoa noanga loloto o na o le tau o le penisini. Na ta ua i le Peristani o le Psychological Society a New Zealand whaapea, ua si itia le numero tangata sa ili fisosoani mo mawhatianga i le mafaufau i le taimi nei. O loo wala au leo whaingaluenga i whale talawai i le whaamek, ina ia whaamanino le lei mai le tūlanga o loo iai le sioti o waila au mafua la au, o no le tawa i Iran. Ua lisi ina i le whaamek nisi o waila au ua sioti, e au fiai le isosobide mononitrate ua sioti o no le whaatuai o waaolo au mai e uta, o lea waila au na titatalaina la toto, ina ia ngā solo le leia le whenga soloa i o le toto i le tino, masao ai le o kesene e alui maso le fatu. Whaalia le cannons, na tuina atu se tusia le whaamek i le Health New Zealand, whaatatau i le popo lenga i le sioti o fuala au, ona o le tapuni o le wainuu, le ewi mai ai uta, o lo o ngā lulu e whaatasi le whaamek, o le soifua maloloina, makamupani e whaamautinua o le leile whaangasolonga, o le kili waina o fuala au mawaila au. I taalonga,
E mawa ele manumaloa le awa le hurricanes i le lata alonga ma le blues i le whaiunga o le vaiaso. Manumaloa i ai e whasefulu lua i le sefulu iwa. E tā le awhao siri ai a le hurricanes lua sefulu tasi i le sefulu lua. O le vaiaso nei e whetau i ai le hurricanes ma le Chiefs i Hamiltone. O le taalonga i le wao le Reds ma le Crusaders na manumaloa i le Reds i ai e tolu tasi i le lua sefulu ono. O le sifina manumaloa i ai e ono lua i le sefulu fitu a le Moana Pasifika. Manumaloa le Brumbies i le lata alonga ma le Highlanders sefulu fa i le sefulu. O fitina manumaloa i ai e lua sefulu fa i le lua sefulu lua a le Force. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.